وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sve džamije karakterizira centralni unutrašnji prostor u kojem se na podu pokrivenom ćilimima obavlja molitva. U sredini prednjeg zida nalazi se mihrab, polukružna niša gdje stoji imam, odnosno svećenik koji predvodi vjernike pri zajedničkoj molitvi. U desnom prednjem uglu je minber, propovjedaonica u vidu jednokratnog stubišta od ključnim prolazom. Uz lijevi pobočni zid je čurs s kojeg se propovjeda na maternjem jeziku, a pozadi prostora je duž čitave širine ili samo u jednoj polovici mahfil ili musandra, omanji prostor na kamenim ili drvenim stupovima gdje za vrijeme molitve stoji mujezin. Allahu akbar, Allah